Siphinde sikubingelele mbukeli wenseso TV1 nomlandeli wohlelo Siyathokoza Emakhosini igama lami uNkosi Sibonga Mngadi presenter yakho yohlelo Siyathokoza Emakhosini namhlanje sike saveza udokotela la einsukwini simvezela imisebenzi yakhe ethiza ayenzayo namhlanje ke kodwa sizoveza okuthize okubalekile afisa ukukuletha ezizweni noma eziveze khona la ku-TV yakhe amaphambili Inseso TV1 dokotela sokunikeza nje ithuba ubingelele umbukeli Inseso TV1. Sanibona ngiyaphila bese ngiphila hayi nani ngiright ngempela hayi sengikhona sekuninayo umuntu ufuneka silekelelane ngikusize nani nithola ukusizakala kahle kahle angisho ukuthi udokotela nizobonela nina ukuthi hayi lo muntu vele udokotela bakhona abanye bazisho ukuthi madokotela kodwa hayi umuntu ngeke usho igama ukuthi udokotela ungakwazi ukukhulumana nomuntu akutshela ukuthi usebenza kanjani kodwa lezi zobambisana nizoyibona ukuthi hayi kuloko nesesifikile egcineni ngiyabonga kakhulu Mkhulu sike sathola ama message amaningi akudingayo ukuthi uvele la ku TV sakuveza mkhulu kodwa wase uthi cha buyani bo kunento eyinsebenze ethize ofuna ukuzivezela isizwe engahlanganele into eziningi ezithize ezibalwa abanye odokotela kodwa le mkhulu mina ngiyafisa ukuthi ke singene kuyo sijule futhi sisheshe singene kuyo ngoba ngifuna ukuthi umlaleli ethi kanti yini le ngaka udokotela afuna ukuyiveza nje bese evela kwesibili nje mkhulu yini le othi wena namhlanje ufuna ukuzivezela yona siyinseso TV1 nesizwe sonke seNingizimu Afrika hayi dokotela hayi mina nginankinga kakhulu uzokhuluma indaba eningi ngoba umuntu ngisho ukuthi uzoyibonela yena ukubona kwakhe bona bazokhona ukuthi hayi sengihambile ngihlulekile khona ngaya khona ngoba umsebenzi usenzela wena bese banikeza abantu into right bona futhi bazoletha abanye kuloko ngifuna ukusho lana ngeke ngikwazi ukuyincomela kodwa abantu bazofika kumina bona bazoyibona kodwa hayi phambi kwakho mkhulu sibona okusabhodlelana ngiyazibuza nami nombukeli futhi ngineshwe ngazibuza ukuthi yini le ephambi kwakho njengamanje mengathiwa siyabuza mkhulu ukuthi kuyini lokho okuyikona ongathi size ngawo namhlanje la lokho mbukeli kuna izinto eziningi ngaphakathi ya lokho nje indaba yokuthakatha mhlawumbe kukhona okunye kungahambe kahle ya kuyakwazi ukuthi umuntu ngimhlalise lapha anganyakaze noma mhlawumbe aboshwe umuntu izinto zazo singahambe kahle ngiyakwazi futhi ukubona ngalo ukuthi kwazakalani kuloko ngilethile lana futhi bonke abantu babone ukuthi leli bosha lisebenza kanjani kodwa ngeke lisebenze lana ngoba umuntu olifunayo akakabi bikho la akuyonto eniyeza umuntu le into yakho ofika nayo ngomsebenzi kodwa vele ngihamba ngomuntu ongizolaphatha futhi yenzani iyafika iyadonsa iyalwa yaphinisela yini umsebenzi wami khona lo ngingasho ukuthi isebenza into eningi ukhona mhlume ya mina lana nithi mhlume sekhaya sithi ungikhola njenje khona amaqani ngaphela ahlukene lapho nje yadoza futhi wenze into kunye lokho ngoba yonke into udinga nokuhlanganiswa lapha awuyinikeza umuntu lensebenzo le iphatha uwena ngiphatha mina le mawufika uzomsebenza ifika iphethe uwe ngiphethe mina le nto Manginomuntu ongihluphayo omkhulu ngithi umakhelwane noma umuntu okude mangithi ngiyohlola kuthiwa kunomuntu ongigadlayo lensebenzo le yakwazi umuntu imsebenzele ukuthi kubuyisele into emuva futhi ngakunikeza lokho even umuntu khona umuntu ahlamba okuhluphayo even umthakathi ya ngingakwazi ukuthi ngibushiye namhlanje nekunye kusazona ozofona kodwa khona ngiyibonile siyakwazi ukuqinisa ikhaya nganale impande lemkhulu uma ufika naye ekhaya egcekeni uyakwazi ukuqinisa ngayo noma uyakwazi ukuqinisa nje igceke lomuntu ngiyakwazi ukuqinisa igceke la umuntu futhi kube ukuthi umuntu uzomthola emile noma ayihambele kwakhe egula noma afike kuwena uzokwenza mhlawumbe lolota hayi mina ngaba kwenza kanje kenzeka lokho futhi umthakathi la umfice emile egcekeni kuzoba uvele emile kanje futhi omdlule wena ongambengela ohambile emsebenzini akabona abantu ukuthi hayi wena wenzani la ngoba kade sofikile la uhambe so kuzoba kuloko
Mangabuza mkhulu lensebenzo le njengoba sithe yakho asikhulumi ngesithwalo la asikhulumi ngento ebulalayo ayikho into efaka igazi la ekhaya ayikho la yonke into yokuphila yokuphila la eyokudonsa eyokusebenza eyokuvika eyokulanda yokulanda kuphela nje. igubhu zala ekhaya mkhulu zalifaka igazi Cha, hayi asikho sigaba ukuthi uzofaka igazi la. Sinayo into ngaphandle kwesigubhu esikwazi ukuyisebenzisa kumuntu ukuthi sikwazi umdonsela inhlanhla njengeyingcabo into ezifakwa egazini straight noma kufanele umuntu esale isigubhu la ekhaya noma uyomsebenza egcekeni ikhona enye into ekwazi ukulanda imali ngaphandle kwesigubhu la ekhaya ikhona vele lento ngiyolanda imali ya siyakwazi ukugqirha la ekhaya ngadubuleki ngakwazi ngalimali kukhona futhi nakhona iprocess emkhulu umuntu athi la ekhaya ngithatha into yakhona sesikhathi singaka ukuze ngikwazi ukubona umehluko isikhathi singanani mhlawumbe unga estimate umuntu obuya ekhaya ukuthi mengithatha isigubhu la ekhaya noma ngifaka ingcabo zala ekhaya noma ngifaka uphoto la ekhaya umsebenzi uqala ukubona after isikhathi singanani ya msebenzi kube ukuthi umuntu ahlambe wayekuthathela ahlambe la imoto khona okunye wakuthatha vele ngingahle ukuthi insuku ingaki kodwa mase kubenza ukuthi ahlambe 2 days 3 days umuntu uthi ukhona uthathile ahlambe 4 days ukuze basekuphela uyaqala ubona umehluko yebo mkhulu umuntu othi cha mina ngiyafisa umkhulu efika ekhaya ezongibhekela ngithi siyakwazi ukuhlola ekhaya kunjani phela siyahlola efonini noma sihlole esigodlweni noma sihlole ekhaya kuphela mina ngingahamba kwamuntu ngimhlolele khona ahlole efonini kuzoba kuyena ukuthi ukuphethe kanjani noma ngithumele imali ngize noma yena ayifikele asifake imali edola i-account iyodwa enikezwe udokotela kuphela umuntu lozoyifakelayo afake i-account 1 senza sure siya video call just to confirm ukuthi kukhona udokotela straight kunjalo khulu nesimo sokuthi njengoba ngishilo ukuthi la ekhaya hlezi kubusy hlezi nabantu into engizoyenza nje iyodwa mkhulu uzocela nje usinikeze inombolo otholakala kuzo account lezo phala escreenini abantu afanele bekwazi ukuthi kodwa ngifuna ukuyikhipha manje ngcono umuntu eqale confirm kudokotela mase insebenzo mase inivumelene nayo sungakazi ukuthi ucela i-account udokotela mase akunikeza mkhulu ngicela usiphi inombolo etholakala zona 07 yes 99 77 0983 yeah 07 5 21 86 21 2 egcineni yes ya ukhona futhi nenye ya it is 06 76 89 69 64 yes mkhulu mbukelo Ntsheso TV1 udokotela nje beshilo ukuthi ibhodlela leli lenza zonke izimangaliso leli liyavika liyadonsa lenza yonke into liyabethela kodwa okwazi ukuthi akunikezi lona elakhe awusebenza ngalo yena iqhubo lakhe mongamtholi udokotela ukukhumbule ukuthi Ntsheso TV1 inombolo ebhaliwe escreenini ukuze ukwazi ukuthi ke uconfirm noma ke ukwazi ukuthola udokotela ngoba kuyabhukwa uvela ufike entumbeni ungabhukanga fanele uqale ufone uconfirm ukukhuluma naye straight dokotela noma ukukhuluma ne-TV straight ukuze sikwazi ukuxhumana ne-TV noma sikhuluma nodokotela omdingayo okuya ndondo phambi njengamanje udokotela sokunikeza nje ithuba ukuthi uvale ivideo lesinayo njengamanje ibimfishane kakhulu ngesimo sokuthi ke ubhizi ningakhulu kodwa abantu sebekubonile futhi bayakwazi ngicela nje uvale emkhulu uthathe nje ithuba nje ubonga ababukeli abakuthintile evase sakhipha le update sayikhipha and ke mase ke imvalo ke usiphindile nabo zokugcina mase siyavala. Hayi ngiyabonga kakhulu abantu bazongifonela ukuthi abone ukuthi ngisebenza kanjani sizobekana kuphi siphinde futhi sibenzisane kahle ngiyabonga kakhulu ngiyabonga Jesu Kristu kwamanqele haleluya Mkhulu